Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, talaga na. Masti pa nagluto, mother there. Inna po ipay man. Sige lang, anak ko. No kaaduan ti bagas tayo. Iso nga agrenag ka ita amangan. Day, ay nawaw. May kapiton sa meten na punggam day ta anak kaw. Ay unay kita kinadakil tabito ka mo ngay kasla hambag. Ni tatang mate. Nakaro kayo mate. Ay nawa, bay amlatan ti amam. Kabaliktaran ngamin ti bagiyo adwa. Narapay sa kaslarurog ti amam. Idinto asi kakatnay na nakalulumbag ka. Urayatan nagagitang agtrabaho. Ada pakakitaan. Day ta anak mo ngay. Rawi lang aroden sa dotpay. Una yan. Diyan nga rin kabailan, ti babaon nyo kanyak tatang. Para agbagkat lay ti kagudwa kaban ngay rek, rigatem pay. Nalaki day, mga tayon! Ay, may sapay man na halo-halo manang Nes. Naimas ti mangan ita ti halo-halo kaputan na dagang ti panawen. Ay nawaw, kat do nakatalukan nga order iti halo-halo dang. Di ka kadipay nabsog. Ay, saan pa'y nga rod manang? Ay, nawaw. Ay, na, di ka katagyaman tapno makalako kadagos iti ado. Ay, nawaw. Amok to mo lang nga utangam dagiti order mo. Ni, talaga nalaing ka ama ng Nes. Bilibak matkan ka. Ay, nawaw. Ay, agawid kakit din. Malmalasam lang dagiti lakok. Gaputa utangam manan na bigbigat. Sige nga rodan manang. Pakidistampay lang ti upat nga order ko. Utang ko. Ay nawaw. Naggimas na talaga ti halo-halo. Nangalamit ti halo-halo dang. Inutang ko dita istor ni Manang Nes dita abagatan. Ay na, nairan namang awang kwartak ita. Sapay, kaya't kumitimapan mga iti halo-halo. Pautangan amang pay, friend. Ay nawaw, pangalak ngay kumaiti pautang ko kan ka. Kat no inutang ko pa'y nga tikinan ko. Ingka matumutang ano kayat mo. Tapno pakapangan ka mat iti na imas halo-halo. Mapana ka talaga ah. Artsukak man ni Manang Nice. Tapno pautangan nak iti halo-halo. Nagatidog mo tin tipila, Manang Nice. Madlaw na imas tila ako mahalo-halo ah. Ay nawaw, talaga ah. Sika ngay mat, gumatang ka kadimat iti halo-halo. Wano, sabali tigatangam. Ay na, sige lang Manang Nice. Aglako ka lang. Madamdama akto na gumatang. Inton malakwam amin, tinakapila. Ay kat sige nga rod ah. Makaammo ka nga rod, numabayagan ka makagatang. Sige, no kaya't mo payakit, tulungan ka ng aglakaw. Ay isanan, mabit lang nga rod, taglako akpay tapno malpasan. Itatana ka panawon tinagatidag apila ti halo-halo runay. Ibaga mo na niya tigatangam. Taluman nga order. Halo-halo. Mabit lang. Isaganak ti talo nga order halo-halo. Apay adi mo inayaban na nanang mo ditoy. Ang mga numarunaw to'y halo-halo da. Saan? Kanag-amin da kita. Ay nawaw. Naglaing kamutan ang mga maibos mo ti talo nga order. At to'y nga rudan ti order mo. Yag mo matan ti bayad na. Ay, agyaman na ka. Ay na, talaga na imas ti halo-halo. Ay, Manang! Ilistampay man tag bayad ak tumilaan. Anya? Ay nawaw ka matroni. Na may saan nakmanan. Don't worry ka day. Agbayad ak, no da kwartak. Kasano ko mamapasamak dayta? Katawan mo trabahom. Kaya agsapulak ah. Ay nawaw. Urayak ti bayad mo si Karonia. Ay nawaw. Dumakkel tuman ti utang mo no di mo mabayadan na dagos day tatalo nga order halo-halo.
Ay na, wow. Ay na, makaaduak man ita iti makanan no kasto iti sida. Into no nga ikan nga da kamatis na. Hay, ibatya mo dagiti kakabsat mo si Karunay. Itay ka pa ilamang mangandi ka mo ilamalpasan. Last day to yun, tatang. Ay na, bye-bye am ka din ni Ronnie lakay. Ay, maganasan nga rud mo't amangan. Kate, uray busendan. Di na ibatyan dagiti kakabsat na. Adapay mat. Naibus mo't kagpaisom ti makan. Ay nawaw, pati data. Awanan makan na lakay. Makitam. Mala, ingka nga ron agluto iti kanin tayo kadagiti daddo mga namaw. Ay nawaw, kunaklakit din no di mo maibus Ay, din na po'y Ronnie. Pasensya kayo, nanang. Ay na, mas timangan. Anusan nyo ti agluto manan iti kanan nyo, ha? Ay na, agpanginak pa dito yung sirok ti mangga, tatang. Madamdamak to na mapan iti pangibabaw na nyaw. Ha? Ay, itay kapailan, alpasanangan. Agtigtig ab kapailang. Nabsuga nga ron, tatang. Kastab kadilatan anakaw. Ay, naapaw, awan ka di ti arapap mo iti biyag. Ay, nawaw. Ang damay, tatang. Tiagbalin na manager ti bangko. Ha? Eh, kasano ang mapasamag na itangay? Kaya di ka maggunay ngagsapol iti trabaho. Agsapulak to, tatang. Ay, agin enjoyak pa nga road. Kaputa katurturpos ko iti kuliyaw. Ay na, tagtagainap kan sa runay. Kaya 5 na taon mo ang nakaturpaos. Ha? Andali matawunan aya. Ni diya mo na puputa na yun. Kasano ang mapuutam? Kaya dahi tamit, mangantiam mo. Awan na tinadamag mo nga agpasken, Ronnie. Awan nga rodang. Anda ko mamanan nagpaso agpasken ta inta makipangan. Nauray saan kay anaawes, kasta ka de, dang, runay. Ay nawaw, adda kay gayam di tatatang. Wan nga agpaiso tata Alex. Di mi pa'y napuutan ngay masidag kayo. Kasano ka makumikom kayo agsarsarita. Ang birbiro kay manayin iti pakipanganan niyaw. Apa hindi kayo lamabay na kasta tiramin niyaw. Baraw kung balasang kayo nagsasadot kayaw. Amaw, dang. Eh, napintas ka magkait. Kursunada ka para iti anak ka. Agam, ay da. Dangdang gaya mati kinasadot ni Ronnie nga anak ka. Kwa, tata? Di mo panunutay na pagpabainan kayaw. Nang runa kang ka, dang. Agam, kaya't ka, makapanunot kayo kumamay para iti pagsayaatan kan masakbayan niyaw. Saan kat apuro pagsayaatan ti buksit, tinapatag ka na kayaw. Tatang. Agsapol kayo mo't iti panggadan nyo asak bay amalipatan niyaw dagiti inadalyaw. Ay nawaw, danag yun ay tatang. Mangsapol kaminto ka di. Ala, ingkay gawin na iling tayo asaba. Tagkapitay mangki day. Na, kaya mon samot ti makatusan si Karunay. Eh, sana tatang. Asino ngayon mo ti kaya't natin makatusan. Kasanaw, siyak tinagmula, inapit ko, inlutok. Hanggang arig na, paisubong pailaang, ay salbag. Ing kagawan no kaya mo tag merienda. Mabit man lang, Ronnie. Ha? Apay adi ka matan dumagdagas iti store ko. Dua kayo kanidang agayem mo. Panagtutudon ngam di yumat lamabayadan ang ti halo-halo nga inutang yo kanya. Pasensya kan manang. Agsapsapulak pa lang amin iti trabaho. Kinuray ni Dang. Siguraduan nyo lang nga kasta ay nawaw. Makita yo no kasano makaungat no di kay agbayad iti utang yo kanya. Ay sus. Delikado sa amin tayo. Nagtadam ti pa nagkit-kita na. Ada ka di bagbagam si Karone. Ay, ikwa, awan. Ay, sige. Umay kung to bayadan ti utang ko manang. Rumbang laang. Malugi ak no kasta kayo a customer ko. Uwang ka di. Agbayad ak taw. Ikarigatak ti agsapul iti trabaho. Nanang! 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 Oh. Anda ka di kwartayaw. Apa yan anak ko? Ay na. Kas kamulan na sukaan na napasayan. Apay ti kwarta aya. Awan kwartak ita. Gapot haditay pay met nakalako iti mula tayo anateng. Ay, sapay bayadak ko mati utang ko iti store ni Manang Nes. Makaungungay. Kasla kumilaw ti panagkit-kita na itay. Anya, apay ngamin aya nga imutang ka. Kat amom nga awan pagbayad mo. Ay, usto ni tatang mo anak ko. Mangsapol ka matan iti pagtrabahwam. Tapno magatang mo amin akayat mo. Una nang. Agsapul akon. Urayan niya ditan. Basta nadalaws. Wan anak ko.
Taamangan no kamatan na ka iti badang ni Nes. Ay, sos, jak kaya ti matagtad na nang. Ay, awanan na. Jak pa'y nakaaramid iti pulita yaw. Nalpasa ko na nga, nanang. Nay! Kabarbaro abas tinakan mo itaro, nay. Masapak namin na mapanagapla iti trabaho, tatang. Papaayaban tak itangal daw. Maalangarod. Sapay la ko mata maawat ka anak ko. Sapay la ko, ma. Tapno, damutin pagbayad ko ni Manang Nes. Ay na, wow! Ni mo ilagayang manang mo anis ti kabutang mo ron, nay. Idi pa'y kumangarod nga imutang kay gestor na, tapno, idi pa'y la nakapagpanunot ka. Ay nawaw. Bayamon la kay tanapalaabasan. Tinapatag itakit. Nakapagpanunutan ti anak ta. Ayos, friend. Agpada ta, nala dito yung opisina. Adamat lang ang trabaho ta. Ay nawaw. Nagmayat gayam tirik na tikastoy si ka. Uwan nga, Rodang. Mangrugitan inton bigat. Ay na, sapay la ko, ma. Tagpayag ta dito. Huwag nga ron. Say-saya atan ta ti trabaho ta. Tapno magustuhan da ti serbisyo ta. Ala, agawid ta nga roden, Ronnie. Nay, mayat mati kukuyugan yu adwa, dang, Ronnie. Uwan, Manang Nes. Dapan kami man, nagsapol iti trabaho, may. Ay, day ta ti pudno, Manang Nes. Pasensya ka ni tinabayagan nga utang mi, ah. San ka madanagan? Makabayad ka minton, gaputaddan ton trabaho mi. Kasta agamen, agtrabaho kayo, tapno adda igatang yo, kadagiti amin amasapsapul yaw. Ay, nawaw. Urayak nga rod, ti bayad yaw, iti inutang yaw, dito isturkaw. Di kagdanag, Manang. Sikat umuna pagbayadan may iti masweldo, may. Don't worry. Bayadan may dagiti utang, may. Halo-halaw. Makita yaw. Di nakasarak kay mo ila ti pagsapulan nyo adwa. Nasayata ta nakapagpanunot kayaw. Uwan, tatang. Ay na, nagmayagayam tirik na no kastoy. Addan to namnamam nga igatang mo iti kasapulan. Wan nga rod, tata. Sapay la kumatagbayag kami iti trabaho ka ni Ronnie, agayim ko. Ay kagbayag kayo, ano saysayaten yaw? Mala, agmerienda tay pa iti kamuti ken Diyos. Day taman ti kay kahit ko kanan. Kanino man, tatang. Ay ka, ala, agmerienda tayo, dang. Ay, wana. Makimerienda pa, isakbay nga agawid, ah. Manang Nice. Antay, oh. Agbayad ako ng iti utang ko. Nagsweldo ako. Agyaman ano kasta, Ronnie. Kung naklano nalipat, amunting karim abayadam ti utang mo apaman ang makastrek kay ti trabaho. Saan, Manang? Agbayad ako tanay. Kababayin mo ito dyan agbayad. Ay, oray siyak, Manang Nes. Agbayad akmatan. Pasensya ka iti kinabayag ti panagbayad mi, ah. Ay, awan parikot iti dayta. Tinapatag kat makabayad kayon. Kan kablawan kayo mat, gaputadan trabaho yo adwa. Mabalin yon ti agpamilya, gaputaadan pagsapulan yo. Ay, nawaw! No nalaing tayo amangan, nalaing tayo kumamat nga agtrabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Althea. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.